Adishimama Chedia Baba Kwam Yadom Ade Adom Yane Wama Yani Krocha Masa Ahu Ade Chensroma Asida Enkanidin Wachira Brano Eswono Anopa no sia aboyamade hye mu nyina ache ama akwaba edeba ajatum kasafidie ahenkan na 3.3 FM ye wo apoyamantam a achem aboabo ane ebutuo enne ensoso eye match bosome no de dai to okra de etoso polpole eye aduasa baako afimpino ane aduonu baako aduonu mienu enso emu yesin kwanyama kokko gana mu ensama wodu ensam twerafo ade asoma yene ade de mu enjemu eba bedan wo enne anopei ensam ne de dodo na ana atotodwa de edi anopa no si aka nkase boimu akotre no ebi ene se aye ankanem na sebedwani de ma de hye no mo akwatia abato mpesua so de atodwa akiremu se emna sebedwa fie a wonmo edom ade hye no mo wonmo don ketwa no omo yama fam de bia se komebo 11 wo ba na so sabi mpraduasa enam aban na trimo dinti wafo so e de ahye temamufo no ekon na Ghana man His Excellency na nadu danko akufo de atodwa wo che planting for food and jobs na boa pa asesa Ghana fo bebre na na ekuafo asetena Adishimama ensam wei amanone de aka ho ane yasin kwanya yedimu enkyeremu nyina ba beso mo wo de ane sei obekwaso a amakasibie no ada henkan na 3.3 FM mu nkyeremu nyina sa de tie na fata na no pai yede ebesom wo na nyumakoyi ada Roma na wonum edum ade aboa ne ODI Electronics ena ono asoye na sene ena afi ke asenso limited atonton kunye disiesie demo ene office tanope ya na watami kuchu na wakwakwaje wodie anopa ubedi na chi wa be fontenta no so Facebook ahenkan 93.3 FM okwa wadaruma na wa like na afi wa share na wodi utrimu pasam no comment no eno so wodi ato de amaye beba ne abekenka de ama wo YouTube eno so ye dam ahenkan 93.3 FM wadaruma atre kokko bi wo se subscribe na don sa boso de amaye no aba beken abusu akuo no ni nyina ne se eboawo emabre bia ye de adwumadi asunko bia de betum live Facebook na YouTube no eboawo nka ye fidie no eso se de be ya so betimanya akonya ba behwe ye ne 0594841044 so ye SMS a wo de ba no pay ye beje brane akenkan enso ede amawo anopai wakenkanfo no eye nuanum banu adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan me ne ambassador Queen Mada Akosia Adepa Dumas Information Centers awodo adidi soi adi atum sa nka kase abona hu twayo no krotro dododo ana edo som temamufo anti wanam etrem ama som pempem a wapo e mantam bono mantam na asante mantam anya bi atie Ahenkan 93.3 FM akan kasebo yo bomua ya jibe bia anuti kasebue mubati anka ewo End Time Information Center achim asanteman kwasiapia online radio ewo asanteman tamu kumase Aluma Suta Information Center ewo jiwani kwanta God's First Information Center achim betnase Alternative Information Center yawsewro Kanyame Information Center ewo achim achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum Die yesu tumi ye Information Center ewo achim dwaha Awurade na ye Information Center achim apreku gode wae boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim asane kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewo achim esam Abnasemai Information Center wachim abnase Nyame ne hene Information Center wachim ofosu krom Ena Nyame Asam Information Center wo achim kroba se eye nida so ne Awurade Prince of Peace ewa Australia Somoa Heba Information Center so som se twetwe ewo achim dan Intiamwa Junction Peace Information Center wo Kokobe Eno Sewa Information Center ewo achim anyina se Ko Sam Information Center wachim achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Info Biz Watercracy Tokuya Ebutu achim odumase Adwempa Information Center Jinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Da Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center Atiase hene Information Center wachim atiase
Coastal Barbering Shop Wachim Manswedi Drum Information Center Wachim Kokobin. Na Drum Information Center Wachim Mofra Mempasam Wachim Asene. Pisco Nyinam Kotoko Repent Wachim Otopa. Royal Information Center Wachim Teshima Mejafotiase. Wachim Labi Krom Omega Information Center Chamadan SDA Japaya Junction. Mighty Information Center Wachim Besiase. Or Big Information Center Wakwabwadi number 2. Afe Kataba Information Center so ewa Achim Achiase Junction. Afe Ebusunya Kasiebono Enchiremu Enye. Ghana man pedi His Excellency Nana Adodankwe Akufo-Addo de atodwa wa okire se planting for food and jobs na womode eba ye no aboapa asese kuafo ahodo na won wo manmo abrabo na o chechem na wo kire se eniema ahodo bebre na na womudi egu akwamwo enu nti odi atoso a wo kire se dam bebre na wo se womudi enhihye egu akwanse na be ye beboa na se planting for food no etimi abaso enti wo hwe dam bi ti se tono dam a ya de a wo bo hwe na eniema ahodo na asanso agya na se na be ya ekuafo won won patam wonom no won betimi enya ne mapa anase nsupa eduadua wonom no baye. The successes of the program for planting for food and jobs have transformed the lives of many farmers around the country. I'm glad to announce that the Tono Irrigation Dam has been fully rehabilitated and is back to life and fully operational and is serving the needs of many farmers in the areas around. The result of significant investment by my government in the Ghana Commercial Agriculture Project has resulted in the availability of a total of 13,190 hectares of additional irrigable land through the rehabilitation of Tono, Pong, Left Bank, and Pong irrigation schemes for rice and vegetable cultivation. Abusiana was bioma watch say. Agenda 111 project awade ba ya wohwe so obesi hospitals awodro ewo mensi awodro ne mantem awodro ne se ne beboa na yaresabia na sapomudin so atimi agya ne naso no wo se wo behwe na sa project agenda 111 nyina da abemu na ode to so watch say obebie ne nyina da no ansa na wafiri abenwa no so. It is an ambitious project which must and will be done, and which will create 3,900 jobs for construction workers, and on completion, some 34,300 jobs for health workers. Mr. Speaker, I have to report, like all major construction projects, it is evident that the initial schedule we gave for the completion of Agenda 111 was overly ambitious. Identifying suitable sites around the country, for example, has turned out to be even more problematic than had been anticipated. I am now able to say that a great deal of the preparatory work has now been completed, and work has started at 87 of the 111 sites. I've been assured that preliminary work on the remaining 24 sites is ongoing. We have every intention of seeing this project through to its successful end, which will enable me to commission all 111 hospitals before I leave office on 7th January 2025. Abusuya Ghana man peni His Excellency Nana Adodankwe Akufo-Addo to subioma watch say and Srahwebia hodro e wo man moto say Mina Castle Kwame Nkrumah Memorial Park Cape Coast Castle na mo ne won kro na back account wo behwe na nsiesie bia wo se wo musiese ne wo masiesie se na be ye bepagya Ghana enso edu mpemponso obi. Last year, the country recorded some 623,523 visitors, up from the 355,108 visitors the year before, signifying a marked rebound of our tourism sector. We should recapture those glorious moments and build on them as we work hard to reclaim what we lost to the COVID years. Government is therefore undertaking a comprehensive renovation and modernization of tourist attractions across the country, such as the Cape Coast and Elmina Castles, Kwame Nkrumah Memorial Park, which will enable us to position Ghana as the preferred tourism destination in West Africa. Mr. Speaker, government is determined to make our country the place where hard work pays good dividends. Wey Ghana man peni His Excellency Nana Adodankwe Akufo-Addo.
Na Ghana dis mama ya toa anopa no sia aka nkase abo no so ede amount na ye bawrem ewo eya amanyosam esusu emu a anka ne mrahye badwani di madisia no ma wonom ewo eya akwatia abato mpesua so ewo poema ntam ya ayo no manyamfo baba jama wode ensema wodo de atodwa ekire mu se NDC amanyeko no ye wonom afamu bia de wose omutimi ye digu akwaso bia se de beya omebo e-levy eye kunkuni eho eba bia no omudi gu akwan mu na enso so omo ye ya anye ye esanse nye omo na waban mu enso enti wachiasa dom keto awom na shebadwafie a omo don ndisi amanyeko no ekonkoden papa agana fo nyina no mba ya atwen ekro esa na nya okoketoa na enso so wachiasa aban yi sabi mpraduasa ti a wonte ayetemamufo ya odie mu enkanti anu afo so ade e-levy no ababesa wonom ekon wa abrem pa nipa dodo na wo Ghana ha wonom ade akunya no ehye ne nsa no agitum se e-levy emboa wonom asetremu abrabo na wose ade ba akokora nso ye no nwanwan se so we dom keto na omo ewo mra se badwafie na wonom anyina agi twi epia bonten no omo pie ye na ema ne beka dom kase no kwampo a wonom etra ase na omo gi e-levy ni tumo no ednipa dodo a wose ye nya ewo mra se badwafie sa abre no na wonom enduru na so so omo forso ya eje e-levy no edi tumo wachese ni nyina mu ono de ogidiye ayi ense ya won aguso odi egu akwaso na kwan ofaso ye ne nuoma no entwayi e-levy no what NDC people are saying is very clear. You can go on and pass it. But NDC people are not part of it. And in Parliament yesterday, no being said, no money papa huyare. I just have to say, and definitely, I just have one for Ama, who wanted no man, and then also be done and also omen away. But NDC people come and mean how we even advise our party there. We should let it go because kind of point out the NDC for a few a man and I imagine so better can be both legal and illegal and all the e-levy no baby am na ye to jogum ye at this point no ya afemu de ngai na Ghana for ankase be hu ne be kwagotie because Ghana nkwa baby 0.2 woman Ghana 1.5 enti we ya futusem ana baba jama de ama ono ankasa na manyoko NDC fu asa de aye ne de omu jama nenka ai timamfo na 2024 ehye wan kona ha ya nti edura na Ghana fo na kire se na omu pe e-levy anaso omu pe e-levy papa ne de kakra epi so ali tudwa kire mu se wosoro aboa kakra ka wei ansomo na enei aboa wei anoma ba asere wada mosem eno na mo pede a ene ne esemo ara wasem ba esika ba ne ajagu abadada ajagu hoi mo atimi afa me yo manu eye na enei e-levy na mo se chenchena ache mo beje a monje na dani duru a ye nyina otwabre no ye betwa apanya 7 woman in Nigeria ansono 7 anoma na be so no woman in Nigeria ansono anoma na be so no within a matter of 5 years Sika Maakye Sika ina zosi and so from 122 billion the enko 340 something billion so much way na so I think that at this point we should give leave it and then go ahead with our life na ne kwakwa mu no baba jama edito so adi kire mu se wonom NDC amanyoko ni de omda so gina de omu gina omu ntinto so nto fam sa fam katra manfada biara da yakopɔ ya adom na Ghana fo nyo mu gidie na wonom adi 2 minutes omu nsa pe omu pa e-levy no omba fa twere dua de atwa mu se ten sa so mu gidie sa Ghana fo do do na no empe 90% of those who use Momo, womo and sebi, and you have one womo, or Majumano, sebi, and Kosupi, what must say? Sebi, one more big people now, almost transfer huge money. No, Obi and Wabakaso or the 100,000 ever from Momo to a CDA, but and you're always what must say? Obi and Wabakaso or the 1 million Ghana from Momo, a bit near but and but 200, 300, 400. If you have 50 cities here every day, and 20, can I say one more effort when we have the tax local pay, and you have 477 one more near be for no tackle. So our position will still stand there. We don't tax Momo. Open we have scarf for crime for but Momo there. And you have for any
wei aya ankane mrasa bedwani de madehia no mo akwatia abato mpesua so wo apoya mantam ya wo yemranim ni mapa onimonyamfo baba jama abusua yeto anopa no nsia kan kase no so de yeti wa ba fontenta no so YouTube Ahenkai 93.3 FM subscribe click adoma no so adoma no be bon ka ye Facebook ye dedem Ahenkai 93.3 FM fa comment no go wi a share na onwanya bitwe na wa like page ni kama ede amaye Deputy Minister of Finance onokure ya aye emrahye bedwane de ma de hya wonom ewo adweso abeto ampeso aso asantemantemo nonyafo Dr. John Kumadi atodwa ya wa kira se electronic transaction no ebeboa pa asesane emem man mama mputu otimi agya na so pintin na wo chetem na wo kire se ohwe ne ye a edom kuma ne da na di ewo mrahye bedwa fie honom a na eyade a wo mo ema passing no bill ne passing ye fofofo de ma wo mo eno nti no ode aka mo a wo kire se sa bill ye won ma pass a eno eye E11 na beboa pa na se no wo hwe a bibi biara ewo deketa ene oman bia wo bia ko deketa no nti no se breda ne ana won so wada ne ho bia no nti ana won mo so ada ne wo ho bia won se Ghana na wo se ko deketa ne be ko deketa ne anya sika de asiesi oman ne de ne wo se ye electronic transaction no ye E11 na etimi boa na oman no etimi etumpon Dr. John Kuma edibika ho E11 ya dia na eba na oman sika sefe na ne na so enti embenisi adie bi boni na ne ye me mo position for omo ene anya adie for beginning but omo pushi yes do more on the almost because Buama more engagement and then Ghana for Tiasia no say omo Tiasia no much ma dia to say let's use the Buama my customer no you see a much consultation sana and no she say na go through the almost the good news na say amia do to say let's use no Ghana ye na dia ye be kwa so Abuama abefu kan faso ebinjuma traditional way of doing things in Etremo bibia ya abefu so the significance of the happening in Ghana no with especially approval of the economy and the structure of our financial system will change significantly going forward. Wey aye Deputy Finance Minister onokro ya ayam rahye badwane de ma de hya wonom adweso constituency Dr. John Kuma na ODI Electronics ono na daruma ena no pay wodoma bo a wote oman mu ansam odi TVs awodo de aba fridges awodo deep freezers gas cookers blenders kettles washing machine ena home theaters awodo ni nyina bi odi aba normal ba mu ani aka wo fie de ODI Electronics ena wode aba na bomoden na ene no enso emo nkomo na ene no entwetwe nkomo electronics no ma no ade a ne boofo pa na weso ode akonya bi ato onom de ma se betua ne kakra adekro na wo pene bra ne betua ne kakra bi a mepe fridge we na fridge na mepe no misika yesei ODI obeje de ato na wakoye adwuma kakra na ode tuatua eso a na ode wade kro na wo pene no enso e de amount pepam no kasa de chese esan ne santi wonka ho meje ode aka ho ebra beje ode na ODI Electronics ababe piem a na wobutu achem aboabo one eye ahenkan 93.3 FM ebutu dankro enso emuo ewo achem aboabo ene no emma komo ewo ne frɛ kontabudie yi esoi 0550 900 600 0550 900 600 ana 0546 557 175 0546 557 175 ODI Electronics enso so edie enono Kiasa so limited nkunwa papa de na so ya na wasa kwaje wode de edisiesie demo ene office de task wase swinging wheel office chairs quality wooden chairs ni bookshelves a eye authentic owompa na se de omuduro tie bia no na kunwa no tena so a nya de ebehinhim hwe na cha kwan ewo nkran circle adabraka wode ko Iran clinic wona na se Kaneshi Flamingo Road Zongo Junction dia homai na Enikia Sanso Limited entwetwe komo 0244568014 0244
568-014 and that's 0243-127-668 0243-127-668 K Asenso Limited, home of quality officers and bookshelves. Na yademo kwa ankrofo aman eso a se okopiemu ewo eye Libya sem no ekazai akuafo ono mo hono mo kire wono mo pa no baye no omudua enzuo ntonguzuo enzuo ni nyina kawiem a chese wono mo chese se de enzuo wa ye den ewo eye Libya emfa ba bi no ha dwe pa na o chese de akofa we nyina aba no Libya fa ba bi hono eye southwestern Tripoli. What you say, one basabasa ABC war, and no entino, and my one man on one mudi to my one wing na timphony na free war. And actually, I don't say a year a corner, and I say basabasa see and a twitch and to almost a call one machibium. Now, one coin what you say, oh, any affair, go do one ma. Udiano by all this one, my son, son, Yana bosses are there. Eti sisi am no kase won makuafo won mo kire se enoma nkoyie emfa ma won mo kura na ni nyina mu no ebeya mpaibo na so won so kire se won de noma awodo egu eye akwa so a won mo epe eye dam awodo na si ye we mo mfa na dan kwa akufado na won fa dam ibi embre mu and tidisi agise Libya for mo ye ne sa na de oya de Libya yi dam no oya de obetima nya bia mamo enti Liberia Libya mum kafra sisi am no kase de okon me sinsuo ho aye den nsuo nto nsuo nto na abusua ha na ebrebe makwan na yede anopa no nsia kan kase no esie na ende aye meba Christian Kwadwo Afote Odai aka Sergio Busquets Dabi ti Sergio Busquets na na woda ene wodi na woda ntino adofo no momo no moma ni nso na emfa nkoto kofiama no yanti ayi lewi ti Sergio Busquets ene ne birthday odi na woda pa ntino ko ya ba fesepu kaka krebi ena amfa ena me ho ye ha na de bae ena me de bae nti Yankopon ka no ho na omane nyini emeye panyimpa amen Arisima ma hana be ma kwam ye nsem ni nyina asie yen aboafo eye ama safoa atwe eke anwohene hima ana afi owura eye Maakye ohene ba ono so de ko Facebook live ana afi YouTube live asida enka aboafo enyina wakenkafo no eye me adwen pa hene Kofi mensa dwen papa na papa endi wanim kan me ne ambassador Queen Mada Akosia Adepa Dumas Kasebonasi yesi achiamupi